kira ke maketie pio na kembekerete keba ikwethera nkwero imuciari omwao mantu ja bangi mantu ja tosobi na mantu ja mai ijo ja ingete ao na ja ingete no ntumbuga idleness bara bathiriria chukuru batona go gweta mandi bakambereria mantu ja mai no ntu echongo kiuga an idle mind is a devil's workshop ndenda kurunga mambu getugo gatanira na arimu ba museyo au materine na chibo na inya police kenda tumenya mantu jau ja kuthira na bara bakurukira form 4 baga max shagweta university tuthi tuone ora tukathitha tubaikie technical schools kenda bathoma mantu ja kucharani mantu ja kwenja mutundu ka uchuka mantu ja stima kana ja roe kenda inya bomba utetheria kwa twakarante chukuru cia TVET thirikari ni ri agaira muntu kiango fulani kenda to make sure ute mwana utethirwa athithitie course kamwe kana kangi kwa inkuga tutethanirie ni nya twana turio tia kemme materine na ntura na ntu ibamenya iba ubendagia banki na iba ubakuragia banki na iba ubaruga nchobi ici guthukia na betu chobi bwiri kunyua ntu bakura ena intobio na njire shima ende tenjire unda igwa twana itokwanda banki na itokuendia banki na itokunywa banki tutethie ni ntubukara otethia thirikari batemenya ibau kwa unande tukagwatana twetwinde community police na chibo na ntubonthe na babu mono ntubu nturene wono mwe ketha butumba wita wa chibo ka police obisi yakwa ri ama irithato ndeni abo report ma irithato na tukamenya tukathithia investigation kenda tumenya ibau.